Abami ntonde tukwirali bageli tangani. Kwa niaba yangu na ya familia yangu niseme pole. Asenge nchoyo mwana oyo osira ekero etakageire na nasire. Wetera ase omobosokano gose asenge ncho agetulisasi. Una pasta kwa nagaiga igaera mangana mpaka ukora. Tuwabeire toko tuwale mechande menge asense ya ito for the last almost 6 months. Gese tuansa go tuara demonstrations echinde chiko ba instigated ose chiko sugumwa n'abantu bari batarayisaneka n'ubura imboro ekero twara amanda manasa basaba abantu banyamira bonse pi yo babeko molembo monene mpaka ekero tuwachakora the next day abana begiru bakora amandamano omandamano. After that kiarangu bwati tuwalenge tuwakwandene principal. I spoke to the principal ekerale as a county commissioner tukakuwana n'abantu bonse pi baliwo wete kubeko molembe. Kuna bakorukorwa ekerubo moino, kuna bagweta korubo nyunyu, kuna bakora na mpaka itibo. Nkubwati tole nangi kia ndete wakolekana. It's very, very painful. Very painful. Kiare ngenda tuwa teweti kuno mwana olita lengo yomo bwa wanafunzi. Iga bwati tia senge njo mwata ebrina nanje tuwa kachipicha. Nende nja ngo nyalekana buna wanafunzi balinko andaba inge boka paka baike moino. Kuna uwezekano kuna abantu oseke nyoro na kero kinkia engoro osinkia bwatiti. What we must condemn tobwende kugikeli kabisa no gutumia amasasi waka abantu bali moyo usaba akora demonstration nabachiba kale bintu bya eba akora ntobwende gutumia amasasi gosiria magima ya bana baitu no bumaine na pastor kwana kiara nje na mutegerera sana amanda mane kera kobo iyo konyora categories y'abantu basoire categories mbale bago ichase n'icyo kwanda gusaria ibintu unabone Nairobi cyaba mu isondo go Kinyeri go Kinyandarua kirege class account ya monera asibanda bagasamba kigali 25 iganya Nyandarua mate alita imanda mano. Hile ni watu ambao wako na nia ya kuharibu vitu. Tuise kwera na nka noembo noiga igora nyole na abantu mbale bakabeteta abana balia ebite bakabatena goika mogora mandamano. I have that information. Abasikembale bakore byasara nka wachite bagatebya abana babwato molembe pi nabone gendo mokora tigatoba tumie na chintamero elinde mokora mandamano mpaka umwana yagacha kulisasa amangana yowesoi asamangani school tigatutige pi kegera e principal era abali mumbara abana barule class different parts of the country. Oiseko andeke rubo mali ke rubo egosinya mira polytechnic. Talibana baito boka bawo somo. Abana na bange baro. Na abana bali mu maiti na babyali. Lakini bali baro bali bako batenera ne principal yega na balimu. Mbama itena bako bahando. Ogo sabakwa ne no. Bunanto maisiwe sogia asencherende yons asichi institution chetu
ebintu byasali kuga isinta sabangana bakonchingen ebintu byasali gocha ngaye police station inja sambitu. Sometimes we cannot be very sure how much we contributed as saving the kabiri bigo kolekan igona icha asugo saba unabona ige skuru ili abere na is a national polytechnic tali eli babo ke liba kolegas bona yatwalire epiche ngao tigwana na baswamint ntigwana ine so tiga twingu sekuru ororo elinde tubwati amachikali ya roho hiyo peke yake ndio itatusaidia. Ne skuru ile kwenda kolete change elinda abana baitu banyo roho soma no go socialize na abana bali baroro entunyo wale faida asogokora ibiasara. It's a bit unfortunate that obra iwaito na ubwagera mangana ali akamachikobo kiagera tuabere tukolichire pale ngoro isiwere epale lwanzira ali ezo muskuli ogorugwa murara gochimahati tobere togote umwaka omwenga nasira watu watebetene pale ngoro tole koroisto watu lichelewa, watu walichelewa, gavana alichelewa kwa sababu hiyo ni barabara alikuwa atengeze umwana goro nka kwenye nero le minister ya roads bono the cost is so high asinge incho tutanya gukora ebintu birito gwenta gukora tubwatu kubwa. So Omwaka Johnson Rand tunasema Paul kiara ikini ogi ansitali nonya lengo amangao ayande na lengaro. Tunataka tuombe tuwe na utulivu, lakini ntogwanja ekero mwana omoke ekabiroyo 19 years ubwate talent naro gichi nyomba sereta rogorari mtu ambaye alikuwa na maono ekanisa ya debra no muntu engo seka igo tuje na mumanyite na igete komanya. It's very very unfortunate. So tutashirikiana kwa njia zozote elinde to make sure na bali bako majigo interfere asa mangane kabira hatu imechukuliwa na yule askari anaitwa Robert. Tufuatilie mpaka huyu kijana apate haki. Iteka babuye ondeta hiyo uende ubwate permission yuko irobo mubomuntu akuna ontoko nyora yani kurende ogukwa tiga kobe una njalengi avoidable una basika ba kuganya kurende nation batene ne pare gali gache gora kabatata lakini ili wako muntu kwa mwa gorumayende kwa mwa gorumutwe hiyo sio kitu ambao tunastahili wa entertain. Kwa hivyo tutashirikiana na familia abasika wale gaiga ili to make sure na ipoa gives us an actual report, then action yagore taken. Kiero ndebwes orolekanire no ena lisko la wako mondorisa zozega ko ali mubumuntu babere bagochukuliwa hatua. Kwa hivyo mwaka ntogutimoka tutachukulia hii ili tuhakikishe ya kwamba haki anatendewa huyo kijana na familia mzima. Musikese ngwate na wate bana tua igeta moino tugakora na mwakorete. I want to say that I'm so grateful. Musikate bana bangete chikura atebe yan oyo